Ngwaga le ngwaga kgwedi ya Sedimonthole e thola gangwe go tshwarwa segopotso sa bolwetse jwa AIDS go gopola ba ba amilweng le ba ba latlhegetsweng ke matshelo ntateng ya jone ga mmogo le go tsweledisa dithuto le dikitso ka mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS. Letsatsi le ipelelwa ka setlhogo se se reng Take the Right Path ka puo ya Sekgowa. Ta re simolole thulaganyo ka go ithuta ka botlalo ka setlhogo sa monongwaga sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa AIDS. Re rile ka di 1 tsa December be re tshwere segopotso sa mokatakata sa bolwetse jwa HIV/AIDS. Mme setlhogo sa monongwaga ne se re Take the Right Path ele tsa tsela ya ditshwanelo. Mme ha ke atolosa setlhogo se raya gone gore mo twantshong mo bolwetse jwa HIV and AIDS re tshwanetse ra ela thoko thata gore ditshwanelo tsa setho di a totwa ile gone gore mongwe le mongwe motswana ha le nteng o tshwanetse a kola ditamelo tsa go lwantsha bolwetse jwa mogare wa HIV. Go sa kgathalesege gore motho yo e ka tswa ile mang ile mokae a le ko kae ditamelo di tshwanetse tsa mo hitella bogolo jang thata re lebile batho ba ileng gore gongwe re kare ha re lebile mo twantsho mogare wa HIV and AIDS ha re ka batogela ko morago re ka iphithela ile gore tse ileng gore re di kgonne mo dingwageng tse dintsi tse di hitileng jaanong re boetse morago. Batho ba akaretsa ba re ba bitsang re key populations kana ba ba kgethegileng mo twantshong ya mogare wa HIV and AIDS. Ba akaretsa bomme ba ba gwebang ka mmele, ba akaretsa borre ba ba thakanang dikobo le borre ba bangwe ba ileng gore ba tshelela mo ditoronkong kana ba nna mo toronkong kana ba ileng gore gongwe ba nna mo mahelong a batshabi. Batho ba re tshwanetse ra diragatsa gore ha re lwantsha bolwetse jwa HIV/AIDS ga re batogele ko morago. E be re akaletsa le bone borre ba ileng gore go supagetse gore ha go ta mo go ithathobeleng mogare wa bolwetse jwa HIV/AIDS e ka re maoto a bone a tshupa ga ba tsibogele thata go ithathobela mogare ga mmogo le malwetse a mangwe hela ka kakaretso. Ka jaana re itse gore motho a rre ke motho e leng gore gantsi o ya go ditamelong tsa botsogo ha go setse go le thata bolwetse bo setse bo goletse go godimo. Jaanong ke sone se e leng gore sethogo se bua gone gore ha re isa ditamelo tsa botsogo go batho re tshwanetse re netehatse gore ditshwanelo tsa bone ga re di gatake ka dinao re ba neela ditamelo ka go lekalekana. Molaetsa mogolo wa monongwaga wa segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la bolwetse jwa AIDS o ne o tlhalosa gore re tshwanetse ra ela tlhoko gore ditshwanelo tsa setho di a tlotlwa. Mongwe le mongwe kwa a leng teng o tshwanetse a kola ditlamelo tsotlhe tsa botsogo go sa kgathalesege gore o kae. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka melaetsa e mengwe ya botlhokwa e go itebagantsweng le yone. Health lantlhela is a basic human right e leng gore mongwe le mongwe tshwanetse gore a itse gone gore a nne le tshwanelo ya go ka tsaya ditlamelo tse e leng gore di beilwe. So re se ka ra re ke tsa ga semama ga se tsa ga semamang ebile gape ga ke bona mongwe e leng gore ga ampe ditlamelo tsone tseo ke botse gone gore a nna ga ke a di fiwa tota re na le right ya gone gore tota hela re tseele yone information gone gore a mme ke tsame re bone gone gore a mme na a di mpetse ka morago. Another key message here ke hela gone gore prevention will empower and protect you as an individual kana myself as an individual me le gore by empowering the different individuals with access to HIV prevention messages kana di skill re itse gone gore eventually they will be even with relevant partners gore re ka re go bohelong be re dirile go le yone ya re lwantshitse mogare wa HIV by 2030. Another key message ka nka take home ke akanya gone gore re address stigma and discrimination se le gore ke tsone se lemogile gone gore se dira gore batho be ba nna ka mosing gompie kwa re supa gone gore lefatshe la Botswana le achievile 95 tota e bile rona re achievile 98 ha ke tlhalosa the first 95 ke gone gore
people living with HIV should know their status. Mo Botswana, we have 95% of our people knowing their status. 95 wa bobedi ra re batho ba ile gore ba tshela ka mogare ya HIV ba se ba itse status sa bona sa mogare wa HIV ba tshwanetse ba tsana mo diritibatsing ba tsana mo treatmenteng ya HIV. Jaanong mo Botswana go lebega ile gore re sapasitse e berile go godimo re tshwere batho ba le 98% ba ile gore ba itse gore ba le mogare wa HIV e ba tsa diritibatsi. 95 wa boraro one wa re 95% of our population ba ile gore ba mo diritibatsing ba tshwanetse ba nna virally suppressed. Million hela ke 98 ha ke rounda e supa gone gore 98% ha batho ba le mo diritibatsing ba mogare wa bone wa ritibala. Jaanong me still ya ke bua ka stigma and discrimination go ra gore we still have a gap re santse re na le ba ba saletseng ko morago 95% 5% ke eng ba sa itse seemo sa bone sa mogare 80 why bone ba 2% ba sa tsene mo diritibatsing le ene 2% wa bohelo gore ha motho a tsa mo diritibatsing ke letso ke gore e bile go dia ritibatsa mogare motho ha ba ipotsa gone gore ha re bua ka stigma and discrimination go diragala yang. So re lemogile gone gore gompie ko yana ha re di tsharabola dipalo tsonetse batho ba se ba akanya gore bana ba sanyana ke bone ba ile gore ba tlisa mogare wa HIV. So go re batle re eletsa ke gore batho ba lemo gone gore mongwe le mongwe e leng gore ga isa a fetola maitsholo ke ena a ka anamisa mogare wa HIV ga se bana ba sanyana hela ke mongwe le mongwe e leng gore gongwe ga isa a nne le yone fetola maitsholo. Da since le gore tshotso re se tlotlomatse gompie ka re se papamatse gompie ke gone gore we need to prioritize be re le ka gone gore ba ileng gore re ba go ha morago ba ileng gore ba ileng gore ke bone the key populations ga ba tse mogare wa ha ba tse ditlamelo sentle re bone gone gore ba etela tsone ditlamelo tsone tseo re a itse gone gore na le batho ba ile gore ha re bua ka sekgwarare ba nna go botenyana teng hard to reach areas re leke gone gore re tsharabole ditlamelo di gone ko mme gone seemo sa bolwetse jwa HIV and AIDS ke se sentseng jang mo lefatsheng la rona tota re ka re kgonne mme tiro e santse e le ntsi ga re ise re goroge gore batang go a teng mme go kgona gone ra kgona ha re lebelela dipalo tsa rona mo ngwageng o hitileng wa 2023 go supa gore re na le batho ba le 360,000 ba ileng gore ba tshela ka mogare mo lehatsheng le mme ha o lebelela bone mo bathong ba jaanong o thotha dipalo o ithala ile gore re na le bomme ba le 220,000 ba ba tshelang ka mogare mo go re supegetsa gore bomme ke bone ba ba amegileng bogolo segolo ha re lebeletse bolwetse jo ja HIV and AIDS solo se sa tshwenya lefatshe la rona le tsweletse ka go supa kgatelo pele fa go tla mo go lwantsheng bolwetse jwa HIV and AIDS mme le fa go ntse jalo lefatshe le santse le gatisa dipalo tsa mogare o mošwa tla re utlwe gore seemo sa mogare o mošwa ke se sentseng jang tota mogare wa HIV ya ka se ke buile we have surpassed the 95% mme go supagetsela gone gore with the bias the adolescent girls and young women ba sa tse ko morago bogolo jang mo the first 95 le mo the third 95 the other thing se re se lemogileng gape ha re lebella go lebega ile gore ha re bua gape lefatshe la Botswana se tsane sa letse ko morago la gone mme se mo se direga ka mo go tweng ke gone new HIV infections tlhago ga mogare o montšha go lemogile gone gore re kgonne gore re go kotse tlhago ga mogare o montšha 0.29% ka ngwaga batho ba le 4,100 ba tsone ke mogare ka ngwaga ga re se re fitlhelele mme tota hela mme phoketsego ya nametsa re le lefatshe la Botswana go supagala gone gore nya mme re semeletse sengwenyana sa direga jaanong mme ha re lebella mo bana ba ba setsanyana adolescent girls and young women go lebega gore ba constitute 9% of the total population ya Botswana mme ha re bua ka yone 4,100 o le o kiwang ka one wa new infections bone ba ke bone ba leng gore 24% of them ba tsenwa ke mogare wa HIV o montšha
lefatshe la rona le tsweletse ka go gatisa dipalo tse dišwa tsa batho ba ba tsenwang ke mogare wa HIV. Seemo se a tshwenya fela thata bogolo jang ka banana e le bone ba ba amegang thata. Go na le mabaka a a farologaneng a ka rotloetsang kanamo ya bolwetse jwa HIV and AIDS. Ke afe mabaka? Mabaka a mantsi go supega gore bana ba setsana ba dingwaga tse di 15 to 24 ba tsena mo thakanong dikobo le batho ba batona. Ga ke batle gore ke re ba batona mo go bone ka re ba batona, mme lebaka la teng le gone gore kana bontsi ya bana ba ga ba bereki, mme ba lebella borre ba ile gore tota a ke re hela ke re borre ba bone ba batona ba ba takisa ka madi, ba ba takisa ka dilonyana tse dinte tse di tshwanang difounu tse tsa segompieno tsa maranyane a go godimo, ba ba takisa ka dikoloi tsa manobonobo, bo ba takisa le ka dino maitiso. Jaanong be go raya gore bana ba wela mo go bone ba lebile se ba ka se roba mo go borra mo banneng ba lekaneng go nna borra bone le borra bone mogolo, bo ba hela ile gore ba tsere mogare mo go bone. Se sengwe ke gone gore bana ba mo dinakong tsa gore bo ile gore yaanong ba tabogile mo ba tsamaya maitiso, mme ha ba tsamaya maitiso yana ba tsena mo ditageng le mo dinong tse di leng gore ba di dirisa phetelela. Ebe go raya gore le sone di-condom ka nako eo ba di lebala go di dirisa. Le gone go a supega tota gore banana ba dingwaga tse ditse tiriso ya condom e wetse go tlase thata mo go bone. Ke sone se e leng gore se dira gore bo ba amega ka tsela e ntseng jana. Mo gongwe ke phetogo ya tiriso ya maranyane mo malatsing a gompieno. Banana ba dingwaga tse ba lebella mo maranyaneng, ba ithuta mo maranyaneng mo go tsa thakanelodikobo, gore thakanelodikobo e kareng e lebega e le ya seemo se se siameng mo go bone e dirwa jang, go tshwanetse gore go kopanwe jang. Go na le gore ba nne le di-sex parties go e leng gore go a noa, mme re go sonna go noa yana e be le gore go shabiwa ka thakanelodikobo, mme le thakanelodikobo e sa sireletsegang. Ke tsone dikgang tse e leng gore re kopana le tsone. E re ntse bolwetse jwa HIV and AIDS e le tshwenyo, re tshwanetse re gakologela gore bolwetse jo bo ka thibela ebile bo ka nyelediwa. Go ka dirwa eng go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV le go thibela bolwetse jwa AIDS? Tota hela ntlha nka tlhalosela gone gore ya ka ne ke bua gone gore Botswana o kgonne go surpassa the 95 targets. Go supagetse gone gore combination prevention ke yone na thusa gone gore lefatshe la Botswana le kgonne go fitlhela gone go. Ha re bua ka combination prevention strategy, re bua e le gore re lebella motho as an individual. Re be re lebella gone gore ke ngwana mosetsanyana o e leng gore ha e le ngwana mosetsanyana o tlo go tlhoka di-biomedical interventions, ka gore ke ngwana mosetsanyana o e leng gore o santsana a ka tshola and all those things. Ra re ga e le gore ga itse seemo sa go sa mogare wa HIV tshwanetse re mo fe ditlamelo tse re reng di-biomedical HIV testing, re mo rute ka yone PrEP, yone pre-exposure prophylaxis, re mo rute ka post-exposure prophylaxis, re mo rute ka condom, re mo rute ka gone go itlhotlhobela mogare wa HIV, re mo rute ka gone go tsaya dipilisi tsa boiphemelo, re mo rute ka dilo tse tsotlhe tse e leng gore ke tsone tse re supang gore ke tsa seka molemo. Mme yaanong gape ga go ntse yalo e be re ya mo combination prevention go ya le mo go tweng ba behavioral interventions. Behavioral interventions yone ya re ha e le gore ra re ngwane o ke ngwane re setse ra itse ka seemo sa go sa mogare wa HIV, a itse ka condom, re setse gore re mo fe dikitso, re mo fe knowledge and skills tse e le go di lekane, re mo rute ha e le gore ga ise a nne mo seemong sa go ka tlhakana mogare wa HIV, re mo rute gone gore a ikgaphe gore a ska tsena ke mogare wa HIV mo go tweng comprehensive sexuality education. So e be re ha re ntse re tsweletse be re mme yaanong se sengwe gape sa ntlhantlha ke gone gore motho a fetole maitsholo ha e le gore o na le the proper knowledge and skills. A ha se na fetola maitsholo e be nna kganya gone gore a itse botlhokwa ja go sireletsa mogare wa HIV, a itse la ntlha gone gore a no na le mogare wa HIV kana ga ana mogare wa HIV,
ha a na le mogare wa HIV a leke ka bojotlhe gone gore a itlhokomele ka go dirisa bone bo pre-exposure prophylaxis, ka go dirisa bone bo condomo, ka gone go ikgapa ha ile gore ga se o ile gore se sa simotse go tlakana dikobo. Go gontsi mo go ka dirwang go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV jaaka re utlwile. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwa gape ka tse dingwe tse di ka dirwang go thibela kanamo ya mogare wa HIV. Le nna lo ya ka ke se ke tlhalose gone gore from adolescent young people programming ke lebelela gape manano a tshwanang bone bo condom programming. Ke tlhalosela gone gore mo Botswana a guideline ya rona kana goal ya rona ke gore re dire ditogamano tse leng gore mongwe le mongwe le gore ra re o tlhakanna dikobo go sa kgathaletse gore a o nyetswe, go sa kgathaletse gore ke mosadi kana ke rre, go sa kgathaletse gore dingwa tsa go dikahe, go sa kgathaletse gore sepe hela o tshwanetse gore a bana le access to quality and safe condoms. So mo Botswana re na le condomo ya borre e leng gore e dirisiwa ke monna, re na le condomo ya bomme e leng gore mme ke ena tla ba e apara, mme e le gore botlhe re itse gone gore ba go tsa sekausu. Re be ile gore ga re ntse re tsweletse re tla nna le mo go tweng ke lubricant tse ile gore tswa re ruta batho gone gore ba itse gone gore condomo e dirisiwa ka tselentseng jang. Re lemogile gone gore batho ga ba kgone gore ba ka fitlhela di condom, mme na re ha re dira studies in 2017 batho ba supa gone gore ba batla di condom tsa di mefuta-futa. Re na le condom tse di mefuta-futa hela, mofuta wa ntlha hela o ke one wa di flavors. Re na le mint, re na le plain, re na le tutti frutti, re na le strawberry, re na le chocolate. Tota hela dilo tseo di diretse gore motho a nne le choice gore o batla go dirisa condom ya go nna yalo. Ha re tla go tsena mo pre-exposure prophylaxis ke lenano le leng gore ra re mo go lone motho o fiwa dipilisi tsa HIV ke part of the ARV program. O fiwa ARV mme a le negative go hema gore a se ka tsena ke mogare wa HIV pele ga ka tlhakana dikubo le motho o leng gore na le mogare wa HIV. Ha re ntse re tsweletse na le mo go teng post exposure prophylaxis. Post exposure prophylaxis ke pilisi e leng gore motho o e fiwa a ha ile gore ga ana mogare wa HIV le yone ke ARV. O fiwa pilisi eo ha sana mogare wa HIV ile gore ene ka gore ke ra exposure ke ha sana a nna le botlhabisi jwa go ka tsone ke mogare wa HIV. Ne re ntse bogolo gore re ke only for ba ile gore gongwe na tlhabiwa akentiwa ya ra akentiwa be motho le ena ikenta kana re ke is for rape cases. Di guideline di changeile Batswana betso gompie go ha motho ile gore o na le condom best go condom e na thubega na tlhakana dikubo o ka tsamaya go ikopela post exposure prophylaxis. Pepo if you are only for 28 days. Hala ha sana na ke nna le botlhabisi jwa go ka tsone ke mogare wa HIV ke tsa pepo for 28 days e be ke ema. Lefoko la me la Botswana la bofelo hela ke hela gone gore ha re ntse re tsweletse re take the right path. Tota ke kgwetlho mo mongwe le mongwe wa rona gore mongwe le mongwe se re la ntlha a itse ditshwanelo tsa gagwe. Ha o itse ditshwanelo tsa gago that's when o tla nna bold o bo ya go tsa ditlamelo ka ha wena o eletsang ka teng. Mme bile gape re go etla le bone ba botsogo kana ba diredi ba botlhe not ba botsogo hela gore le bone ha re ntse re dira ditlamelo re dira ditogamano tsa gone gore ka isa dithulaganyo ka bathweng ka tselentseng jang re itse gone gore health is a basic human right. Re tshwanetse rotlhe ra nna le seabe se se bonalang go thusa puso ya rona go lwantsha kanamo ya malwetse ka go farologana jwa AIDS bo le mo teng. Fa re tshwaragane rotlhe re ka kgona go fitlhelela maduo a nametsang mme ko bofelelong re fenye. Tla re tswelele le thulaganyo re utlwa gore seabe sa setšhaba le makalana a ikemetseng ka nosi ke sefe fa go tla mo go thibeleng le go fokotsa kanamo ya mogare wa HIV and AIDS. Re banana ra gola ra tlhaloganya gore ga se male mangwe ka kgonang go ema ga ile gore o mo seemo se leng gore o ikitlela o inakanya le tlhakanelo ya dikobo a re direng mo re itshireletsang go na le ditletsana tse dintsi tse re ka di dirisang go na le condoms re na le bo PrEP le bo PEP tse re ka dirisang go itshireletsa. Makgabaneng ke NGO e leng gore e focus mo behavioral change mo e leng gore ke phetola maitsholo re batla go na le dikgang tse e leng gore it's health issues social ills no matter time social ills jaaka bo HIV
HIV, GBV, unintended pregnancies and such. So e leng gore rona we identify them. Ebe re dirisa edutainment. E leng gore ya ka re bua ke re dirisa metshameko basically. Hela jaaka gona le makgabaneng the radio drama e itsegang le mareledi e leng gore yone ke adaptation. Re tsere mo le ga radio re go isa go TV. Ebe nna mareledi. Mo e leng gore we take such issues ra di identify re me gona le boimana ga gona le mogare ga gona le eng re ka ruta motsana yang kwa lapeng gore a kgone go tlhaloganya dilo ebe re dirisa ditori kana metshameko go hitisa moletsa ka tsone tseo maybe le gape re na le di-program tse di farologaneng tse e leng gore a di dira we call them demand creation jaaka sekai gompieno re na le campaign e bidiwang Condomize e leng gore re tsamayana re preacha moletsa re a re diriseng sekauso ga o ka ela tlhoko hela ga morago di-results kana tsa HIV di ko godimo mo e leng gore gompieno yana each and every day ra utlwa go teme kana koketsego ya mogare ya go godimo yaanong re tla ka campaign re Condomize a re diriseng sekauso re na le mo go ntsintsi e leng gore re kgona go tla go wena re go dikolong tota to be specific re tsamaya mo dikolong re ruta ka meletsa e leng gore yone re ibitsa re peer-to-peer education ko e leng gore itumile ko sekolo re tsena mo dikolong ra ba ruta bana re banana go na le jana re tsena gape le mo metseng go tswana botlhe re anamegela jalo tota a re tseng tshwetso ka botsogo jwa rona let us just focus on our health. It's high time. Government is doing everything for us. The condom and gongwe le gongwe thuto e gongwe le gongwe go na le CBO makalana a ile gore a beile mo metseng jaaka bo makgabaneng yana ba ile gore tla be re tla go gona re go fameletsa use them at your own disposal di dirisa ka kgonang ka teng le kgone go bona thuso e tlheleng gore le kaetsa go bo KP ro fara di service tse di harologaneng re na le re tlhatlhobela mogare wa HIV re be re ntsha counseling ka tselentseng jalo re na le pre-test counseling, post-counseling, ongoing supportive counseling. Mo bathong ba re ba tlhatlhobang go na le bone ba ileng gore ba kgona go itemogela bana le mogare ke bone ba re ba neelang ongoing supportive counseling ka lebaka la gore motho a ba ise a ikamogele sentle ebile a sa itse gore wa go dira jang go tsego re tswela re tlhokomela gore motho yo ga a tshele ka stress re na le mo re positive living motho ga a tshwana go tshela ka stress le ha tsa dipilisi tsa mogare o tshwanetse go tshela sentle o tshwanetse go bolela ba nang le bone ko lapeng gore ba kgone go mo support-a gore a se ka iphitlhela a hitla dikarata tsa bongaka a hitla bongaka jwa gagwe le tsone dipilisi tota re be re kwa gape re na le mo re reng community care and support ga e leng gore re tswela re tlhomamisa gore bone batho ba tswela ba tsaya dipilisi tsa bone sentle ba bangwe ba e leng gore ba screenetswe for TB le bone ba tswela ba tsaya dipilisi tsa bone sentle re kgona go iphitlhela re ba isetsa ditlamelo ko malapeng le dipilisi tota gore ba kgone go tshela sentle. Lekalana la National AIDS and Health Promotion Agency NAPA le tshwaragane le ba lephata la botsogo le tsweletse ka go tla ka mananeo a go thibela go anama ga mogare wa HIV le go fedisa segajaja sa bolwetse jwa AIDS. Tla re utlwe ka mananeo a re le ba NAPA re na le mananeo a le mantsi a ra tshwaraganetseng le ba ga rona ba Ministry of Health mme ebile ra thusana le ba makgotana a ikemetseng ka nosi re na le lenaneo le lebaganeng le borre go leka go rotloetsa borre go ithathobala mogare wa HIV AIDS le malwetse a sa tshelwaneng re le dira ka lenaneo la men's sector lenaneo le mme ebe re nna le makgotana a ikemetseng ka nosi a ileng gore a latela borre ba ko baleng teng ko dikgaolo re na le lekgotla le leng gore le thokometswe ke molaodi le le bidiwang go DEMSEC mme ka hata sa ga lone re na le men's sector e leng gore ka komiti eo borre ba na le gore ba ka phuthiwa kana ba ikgobokanya ga buiwa le bone ba rotloetswa go itestela mogare wa HIV e be re nna le lenaneo le le lebaganeng banana le le bidiwa go adolescent and young people mme ka hata sa ga lone re na le leng gore le itebagantse le bana ba basimane e be le itebaganya le bana ba basetsana mme re na le makalana a ikemetseng ka nosi a ileng gore a lebagane go isa ditamelo tse go bananeng e be re na le lenaneo gape le le bidiwang go key populations lone le itebagantse le go isa ditamelo ko bomme ba ba go bang ka mmele borre ba ba thakanang dikobo le borre ba bangwe le ba ba dirisang ditagi jalo e be re nna le lenaneo le leng gore
re rotloetsa batho gore ba dirise condom ke condom programming lenaneo le le netefatsa gore condom e ya go motswaneng mongwe le mongwe gongwe le gongwe ha le nteng mo lehatsheng la rona la Botswana e be re nna le lenaneo le lengwe le leng gore le bidiwa go te dreams mme lenaneo le itebagantse le gore bone bana ba setsana ba le leke gore ba nne le ditsholohelo mo matshelong a bone le ba rotloetse go nna le ditsholohelo go iswa ditamelo go bone go buiwa le bone bo ba supegetswa mananeo ba rutiwa ka mananeo a ba ka dirisang a goromente a leng gore ke a ka tswa ile bo temothuo e ka tswa ile go itirela tsebaka letseno la madi jalo gore ba tswe mo go gwebeng ka mmele ha ile gore ke ba gwebang ka mmele ba kgone gore ba dirise mananeo ba kgone go tshela